Irirwa neza bakunzi ba chaîne yacu Teacher Eugene, njye mbibutsa ko nitwa Samuresi. Dukomeje gukosorana ikizame cyakozwe uyu munsi tariki 24 z'ukwezi kwa 10 2025. 24 z'ukwezi kwa gatanu. Reka dutangire. Njye nitwa Samuresi, nkwibutsa niba utarakora subscribe kubanza kuyikora. Ikibazo cya mbere kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? Ukikibona iki cyapa bibwira ko gisobanuye iki? A. Umuvuduko ntarengwa kilometero 30 ku isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Naho D. Umuvuduko uri hejuru ya 30. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ku kibazo cyacu cya kabiri, uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga tabariwe mu makuzungu ni A. Toni 10, B. Toni 12, C. Toni 16, naho D. Toni 24. Nizere yuko amaje guhitamo igisubizo cy'ukuri ni C. Toni 16. Twagiye ku kibazo cyacu cya gatatu, ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwikorewe na rumoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira: A. Santimetero 50 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, aho B. Ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50, naho C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko amaje guhitamo ikibazo igisubizo cy'ukuri. Hano mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri kirimo ni C. A na B bura nibyo. Ikibazo cya kane, ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko 2 ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: A. Metero 11, B. Metero 10, naho C. Metero 7, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebera hamwe igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 7. Twagiye ku kibazo cya gatanu, amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda: A. Amatara magufi, B. Amatara ndangaburumbarare, naho C. Amatara yo guhagarara umwanya munini, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Igisubizo cy'ukuri ni C. Amatara yo guhagarara umwanya munini. Nkwibutse ko ukeneye kwiga imodoka no kumenya ibizame bikorerwa kuri site ya Busanza Rubirizi Gahanga, watwandikira kuri WhatsApp yacu 0788 0785235260. Nizere kuri kugenda usubizanya natwe. Cya gatandatu, yo kuva bwije kugeza bukewe cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'igihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe
na mwarimu iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagaragazwa ku buryo bukurikira: a. Imbere n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. b. Inyuma n'itara umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Naho c, a na b ni ibisubizo by'ukuri, naho d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni a. Imbere n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ikibazo cya karindwi: imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo ibiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntishobora kurenza ibipimo bikurikira: a. santimetero 20, b. santimetero 30, c. santimetero 50, naho d. santimetero 60. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni santimetero 50. Cya munani: itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira: a. ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, b. ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, naho c. inyuma kandi y'imera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, naho d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri kirimo ni a. ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya 9: iki cyapa gisobanuye iki? a. Imbere hari umuyobozi w'amatungo, b. Imbere hari inzira ya gari ya moshe, naho b. ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshe hatabambiye, naho d. inkomane ibambiye. Igisubizo cy'ukuri nizere ko wagihisemo ni c. ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya mosho hatabambiye. Twagiye ku kibazo cyacu cya 10: ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga gishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Kugira ngo bigende bite: a. hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, naho b. hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, c. kugira ngo birusheho kugaragara neza, naho d. ibisubizo byose ni ukuri. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni c. kugira ngo birusheho kugaragara neza. Cya 11: ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa: a. abanyamaguru, b. ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, naho c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, naho d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Hamwe cya 12: iki cyapa gisobanuye iki? Kibona iki cyapa wibwira ko gisobanuye iki? a. iteme ridahoraho, b. umuhanda utaringaniye, c. umuhanda winjira mu kuzimu, naho d. ubutaka bworoshye. Noneho nizere ko wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni b. umuhanda utaringaniye. Hagiye ku kibazo cya 10: iki cyapa gisobanuye iki? Ikibazo cya 13: icyapa uri kukibona kirategeka kabisa. Harimo akamoto n'iki. Turebere hamwe ibisubizo by'ukuri. Hanyurwa na velomoteri gusa, nta modoka zihanyura. Hanyurwa n'imodoka gusa, ntihanyurwa n'amapikipiki. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri.
ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Ikibazo cya 14, utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. A, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Naho C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Naho D, ibisubizo byose ni ukuri. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni C, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ku cya 15, ubugari bwa rumoroke ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. A, santimetero 75, B, santimetero 125, naho C, santimetero 165, naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Agiye ku kibazo cyacu, igisubizo cyacu ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Cya 16, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A, ahatarengeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bikurikira byabugenewe. Ibimenyetso bibuza byabugenewe, C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Naho D, ibisubizo byose ni ibyo. Bango katurebera hamwe igisubizo cy'ukuri. Ibisubizo byose ni byo. Ikibazo cya 17, kunyuranaho bikorerwa A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. Naho C, iburyo iyo nyura ku nyamaswa. Naho D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18, umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. A, umuvuduko w'abanyamaguru. B, ubugari bw'umuhanda. C, umubare w'abanyamaguru. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twagiye ku kibazo cya 19, ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Kibana umupolisi ameze uko wibwira iki? A, gukata ibumoso gusa. B, gukata ibumoso gusa ugakomeza imbere. C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D, komeza imbere gusa. Uvango igisubizo cy'ukuri ni guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Twagiye ku cyanyuma, ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A, umupolisi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru. A, umuyobozi w'ikinyamitende. B, umunyamaguru. C, umukozi ubifitiye ububasha. D, umuyobozi wa bisi. Igisubizo cy'ukuri ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Ni nk'ihame. Amahirwe masa. Kora subscribe niba utarayikora. Yari Sam, murabeho.